Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalohita rigaban sigano pari batta bani panorang sugot nyarion pasada hita hurta martong kumahita. Terima kasih ma Tuhan isumbah kon uhur nami hubamu. Bani bakal ni pangidopi apa-apa kaholongimu huban nami. Nadop manramot kon masarihon kanami seganjang berngin nasalpuin. Membahen bani suguton bok ibagas malas niur hanami. Boi puho ibagas kukuh na baru homa. Ase bani panorang suguton pe bagas ganupan lahuan nami. Torang iham urapa pikiran nami. Ase labin marguguh kanami homa. Mangguluk ibagas hatamuin. Songon na hinarusuhkon ni hurumo. Ibagas goranakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami colam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sugot nyarion. Naboy sisihan nami marhiteo ni channel itu pon. Rigapan sigano paribata sadarion Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Aima tersurat bani buku Hesekiel bindu 10 ayat 21 nama katahon senon. Tapi anggo itundalhon parjahat ai haganup dosani. Nani horjahoni. Anjaha idalankon haganup titahku. Anjaha ihorjahon uhum apa hapitoron. Maningon mangguluh do iya seng mate. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Takas tumangdo tene anggo ilobe-lobe nine bata. Bangsa Israel ibagas pambubay ni Nabi Hesekiel aima bangsa parjahat. Janah kudu maisobut parjahat totu langadong be dalan lahumulak atape langadong be dalan ase jupahan hidup niuhur rosi haguluhan na kumbani na bata. Ay mamambahen gabe bangsa ay lang turah ibagas uhur ni laho paubah kon uhur ni ay marhitehon ni hataon ipasingat ne bata bahasa gabi sada malas ni urdo ay pori ini petongon doma itotapkon ne bata aturan si haguluh konon ni bangsain dumuhu bani titah apa hata ni ne bata janah barang ICP nama dabu hubagas dosa. Ipasirsir ne batado dalan haguluhan. Ay marhitehon ni isobut no kanayay anggo itundalhon haganup dosani. Nah suku-suku ni Aima masih anggo parjahat lang mitor siluk itundalhon dosani. Masih anggo halak namar dosa lang mitor siluk itadikon dosani. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Boy terjadi ay, boy masa sonay, bani halak parjahat, bani halak pardosa, lang mitor siluk itundalhon dosani. Na parlobe sahali, halani, lang isadari, nadop jahat do naihorjahon ni ay. Nadop mardosa do iya ilobe-lobe ni naibata. Ay maase lang ihaporluhon uhur ni laho manadikon dosa ni ay. Jadi ididah do lalap nasitong nani horjakon ni ay. Agepe do masalah ilobe-lobe ni naibata. Jana napaduahon ase lang itadikon parjahat dosani lang marubah halap parjahat humbani dosani halani lang das uhurni bahasa adong do haguluhan si magira bani parguluhan si magira ay maholi i uhumi naibata janah lang naibata na manguhumi halak parjahat tapi hajahaton nani horjahon ni ay do na manguhumi iya sendiri halani ay marhitehon ni hata ni nebata bani panorang suguton ipatakas nebata bahasa lagi pesona bagal ni dosa ni jolmain dosa ni bangsain
dosa-dosa ta anggo itundalhon hita dosa ta ai jana itadikon hita, ipataridahkon hita, habubahon ni uhurta. Gabe mangguluh do hita, anjaha seng mati. Alani ay, sonaha do carani, asibuhi hita tetap mangguluh ilobe-lobe ni nebata. Sonaha do sahalak parjahat, ase boy mangguluh bani harosu ni nebata. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nah, mangihut maningon do hape takas bata. Bahasa nama diar na ihorjahon hita, nama diar na ihorjahon sahalak parjahat, lang gabe bahan ai atapi boy sebuton ta, lang ai nagabe galar ni dosata. Jadi ulang adong ibagas pangarusion ta sebagai halak na porsaya, anggo ihorjahon hita mana madiar, itundalhon hita mahajahoton ta, gabe na madiar ay ma sahira galar ni utang ni dosata hubani nebata lang tene. Tapi sangga itundalhon hita dosata, sangga itundalhon halak parjahat dosani, jana ihorjahon nama diar, ihorjahon uhum apa hapitoro ni naibata, pasu-pasu ni naibata doai. Salinari, pasu-pasu ni naibata doai, anggo sahalak parjahat, makorjahon uhum hapitoran. Masih pasu-pasu ni naibata doai, halani doma itorangi uhur apa pikiran ni, halak parjahat, lahu mangidah. Bahasa nadop salah do HP ni iya ibagas kuluni. Halani ay maningon takas bata. Bahasa radu HP ni tertutup uhur pikiran ta lahu mangidah dosa na ni horjahon ta ujung ni gabi singa dong uhur ta siol merubah. Halani ay anggo adong HP ni ibagas uhur ta siol hita merubah jana isa dari hita dosata paso-paso na humbani na bata do ay. Halani ay malas mahurta anggo ibagas parguluhan taon itanda hita dosata jana mitor tubuh koma ibagas uhurta laho paubahkon parguluhan ta ase dumuhu bani uhum hapitoron ni nebata matongon goluhta. Amen. Martongko mahita ajari hamhanami Bapa ase ibagas hapitoron apa hasitongan nabutul hanami makaguluh kon hatamuin ase porini petongon Tuhan idopa kon hanami janah rasi patah tarlandit janah madabuh kanami hubagas dosa mitor siluk matongon hanami marbalik janah itundalhon hanami matongon hajahaton nami itadikon hanami ma ganup dosa-dosa nami ase songanay mahomani siluk homa hidup ni hurmu hasintonganmu hapinturunmu mga piti hanami ase tongtong mengguluh kanami ibagas hapiturun ni hatamuin ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amen. Waras bataganupan selamat pagi seandoar matongon ibagas hapiturun na betul hita mandalani guluhta sa ganjang niron buah ni hamubahon ni uhur nadop itak-tak kon ne bata ibagas parguluhanta. Shalom.